Allin hamusqa hermano hermana, kay devoción matutinanchik kunandian nin ajinata. Munaypaj atinin nispa, maska kusikuywan kunandia noqanchik kicharispa kasun Diospaj qillqasqanta. Maychus cartas Colosenses niwanchik iskay chantapis uchchillasqan nina hinata. Munani yachanaykichikta mayhina sinchitachus qankunarayku trabajasqayta. Hinallataq Laodiceapi kaqkunarayku noqata manaraq riqsiwaqkunarakuchu nispa. Apóstol Pablo kaypi llakiyninta nisarqa tukuy Coloses llaqtaman. Maypichus payqa nirqa hinata, noqa allinta sinchita trabajarqani qankunarayku. Evangelio chayananpaq chantapi sut'ita qankuna yachanaykichikpaq. Pero llakiyniy tiyan. Falsos profetas yaykumusanku Diospaq wasin ukhuman. Chayrayku noqa llakikuni, porque a veces qankuna chaykunasta falso willaykunasta uyarispa kaykichik. Chantataq qankuna chaypi urmaspa mana uqarikuya tiykichikchu. Chay llakiyniy nispa karqa apóstol Pablo. Qankuna creenaykichik tiyan Diostatapi. Mayqinchus noqa rikuchirqaykichik, mana chayllachu. Creesun Diostatapi chayqa porque payqa atiyniyuq, porque payqa pampachan tukuy huchasninchikta, mana chayllachu nillawanchiktaq. Paypi noqanchik munayta tarinchik, chay kallpata atiyta sapa p'unchay noqanchik tarispa kanchik. Sapa cristiano hina yachana tiyan creeyta, chaypitaq noqanchik kawsayta. Maypi qanpaq munayniyki kasan? ¿Acaso munayniyki atiyniyuqchu kasan? Yuyaychana kay tapuykunaspa, chantapis kutichikuna maypi kasan creeyniy, imapi noqa churasani ñawisniyta maymantaq churasani, maymantaq qhawasani, maypitaq chay munayniy kasan. Dios niwanchikña kunandia, noqapi kasan, pero qan imata kutichispa kayki. Chaya chaywan kunandia, despedikuni qankunamanta, k'aya watejmanta tinkunakunapa.